Mwiriwe, tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, igihugu cya Iran muri intambara gikomeje kurwana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatanije na Isirayeli. Urugamba babatangijeho rutangiye kubabana urugamba rubi. Muri make bagagombye kuvuga bati iyo tumenya nago twaba twaragabye igitero kuri Iran. Tuzi ko Iran ariho dushaka kugenda tukarasa amasaha 48 twaturabarangije. Imbaraga zacu tukaduyishyize hasi kandi tukaba dukomeje imbaraga zidasanzwe, imbaraga za Iran tuzirimbure. Ariko uko bavyibwiraga basanze atari ko bimeze. Basanze Iran ifite imbaraga zikomeye kugeza ku rwego ahubwo y'ubwayo itangiye ibikorwa byo kubapfukamisha ndetse no kubacisha bugufi. Ibyo wifuza gukorera leta ya Iran itangiye kwibakorera. Ibi ngibi ntabwo ari ikintu gitoya wavuga. Ntushaka utemera Iran cyangwa se unayemera, ntushaka wemera Amerika cyangwa se utayemera, ariko ikiriho cyo ni kimwe. Iran yihagazeho kandi iri kwihagararaho ikerekera Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko banga agasuzuguro, yuko Amerika ibyo yarose bitazigera biba impamo. Iran yashenye ibirindiro za Amerika mu bisasu byagabwe mu kanya gato gashize. Dore ibisasu Iran igize gutya isuka ibisasu ruhumbira jana ku birindiro za gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace Amerika ishaka guhagurukiza mu basirikare b'u Rwanda ku butaka bajya gutera Iran. Babona noneho uruva gusenyera bagezeho. Ajye uva gusenyera n'uruki nzagusana n'urwari rwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihuye narwo rero ruturuka kuri Iran. Iran irazabatikagura mu birindiro zabo, irangije itera aho ngaho irigendera. Ndaje mbikubwire bitari byo gusa, Iran inatanze gasopo ya nyuma kuri leta ya Ukraine iti nta mbabazi mukeneye, haje kwihorera, tuje kwihorera, iby'imbabazi by'umushye ku ruhande, no apology. Naguteneye ko mudusaba imbabazi, guhora neza nyabyo. Leta ya Ukraine Abbas Araghchi yari yababwiye uko bagomba kwitwara, barabyanga. None kuba barabyanze yari yabagiriye inama nk'umuntu ngo udashaka kugira ngo yabararira. Ubwizo none kuba baranze inama Abbas yabagiriye ngo nibagarare hamwe. Iran izanye icyo kubahanisha, izanye imbaraga zo kubakocora, zo kubatimbagura ngo bumve neza ukihorera kwa Iran uburyo kuba kumeze. Ni imbaraga zikomeye cyane Iran irimo gukoresha yihorera, ndetse ngo nta numwe ugomba guhagarika izi mbaraga za Iran mu kwihorera kwayo. Muri make bigomba kumvikana ko Iran yabipanze mu buryo bwuzuye. Uko guhorera cyangwa se kwihorera kugomba kubaho uko byagenda kose. Ni Iran ibwiye Zelensky iti tuza ivyo urimo ntabwo bizi, ivyo urimo kwivugisha ntabyo uzi, wowe witwara kubwiye ngo bigende gutyo urabyanga. Wibwira ko ngo uzarwana kandi ugatsinda, ariko ntabwo bikunda. Ntabwo warwana ngo urwane n'igihugu cya Iran, ntabwo bikunda. Ibyo ntabwo byavamo. Aho uzarwana nabo uzarwane nabo, ariko Iran iyo mu kurwana nabo uzabanza ivanemo. Abo wibwira ko mwarwana, Iran ntabwo ari agafuka imvugo rimwe. Ndaje mbikubwire. Hanyuma Uburusiya bwihanije Ukraine na European Union muri iyi ntambara ngo bazamwara bikomeye izo barimo gupangira Russia, ngo bagiye kubitira Uburusiya hamwe bafatanije imbaraga zabo zihurije hamwe ngo bagende batere ku butaka bwa Moscow, ngo bigiye kwapfubana. Uburusiya bwiyemeje gutanga isoko rya gisirikari. Uburusiya bwagaragaje neza ko bugiye guhana butihanukiriye. Medvedev Dmitry ni umunyamabanga cyangwa se umujyanama Perezida Putin wagaragaje amagambo akomeye asa n'utanga umuburo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo Amerika nishake ituze kuri ibi bikorwa ishaka gukora kuri Russia, ndetse na biriya bihugu byose bifasha Amerika nibishake bituze kuri kiriya gikorwa bafite cyo gutera ku Burusiya. Uburusiya bwihanije Ukraine na European Union muri intambara mu gihe hari ibitero byinshi bivuga yuko byagabwe kuri Ukraine. Nanone biturutse ku gihugu cy'Uburusiya byari birimo imbaraga zo kwihakiniza kudasanzwe, imbaraga ziremereye. Nazo ndaje mbikubwire kamwe ku kandi. Unyemereye gusa tukajyana ku musozo, twamenye biri kuvugwa byose ko byakabaye, twamenya uruno rugamba aho rukwerekeza, ndetse tukamenya uburyo yaba Ukraine iri kwihorera, yaba Abarusiya nabo bashaka kwerekana isomo rya gisirikari. Zose nahangaha ngenda umungu wa Kamanzi Uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. maze kubera unyemereye ngo duhe ku mirongo y'imbere ku rugamba aho byose byahereye uburyo byatangiye
Iran ihana kandi ikihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ibyo Amerika yigeze gupanga ndetse n'ibyitekerezo bitazigera bibimamo, nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati mwaribeshye cyane, icyo mwateguye gukorera Iran iyo mubitegurira kubikorera abandi wenda byari gukunda. Iran ntabwo ari yo gupfa kuyisukira ku buryo bworoshye. Iran yashenye ibirindiro bya Amerika rero mu buryo bwatunguye benshi, ndetse na Amerika ubwageza gutungurwa n'ubu buryo Iran yakoresheje bibasira ibirindiro zabo. Abanyamerika baribaza bati Iran ndacyafite buno ubushobozi bumeze gutya, tuzi ko twabaciye ingufu, twabaciye imbaraga. Ni ibisasu byaturikiye mu ngabo za Amerika zari zicumbikiye Erbil, umurwa mukuru w'akarere ka Kurdistan ho muri Iraq, maze umuriro uracana mu kirere wohereza ibishashi n'ubwokotsi mu karere ka Erbil no hanze yako. Video itari yemezwa n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ikomeza kwirakwira ku rubuga rwa internet, irasa nawe yerekana umuriro mwinshi urimo iturika rihambaye, hakurikiraho umwotsi mwinshi uturuka mu gace abaturage batuyemo. Amashusho yanafashe amajwi y'iri turika, indege zijya pilote zanyuraga muri icyo kirere zerekeza kuri iki kigo cya gisirikari, kandi yari amajwi ari kumvikanamo drone zirukanka, imbunda zirwanya indege zumvikanaga nanone zirasa mu buryo busa naho ari ugukurikirana cyangwa se kurandurira mu kirere. Ubwo bushobozi Iran yari yohereje ku kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege zafite umudereve zaje, ariko mu masegonda make igisasu gikomeye cyaturitse muri ako gace gitera ubwoba bwinshi mu baturage bari hafi aho ngaho, ari nako abasirikare na bamwe nabo bagira ubwoba bibaza ibigiye kubabaho nimba Iran yabiteguye. RT cyangwa se Russian Today yatangaje ko indege itajya pilote ya kamikaze yagabye igitero ku cyicaro gikuru cy'umutwe w'Abakurde mu majyaruguru ya Iraq. Amwe mu makuru n'itangazamakuru yavuze ko Iran ariyo iri inyuma y'iki gitero cy'ubugome, nubwo nta cyemezo kigaragaza ko Iran ariyo yabikoze, ko nayo ubwayo ntabwo yigeze ivuga ko ari yagabye icyo gitero. Igitero giheruka cyagabwe nyuma y'iminsi mike habaye ibisasu byinshi byatukiye nanone muri Erbil, hari nk'uturere turi hafi y'aho konsole ya Amerika ikorera, mu gihe havugwaga ibikorwa by'indege zijya pilote za Iran mu majyaruguru ya Iraq. Nk'uko Al Jazeera ibivuga, nibura indege enye zijya pilote zo muri Iran zibasiriye uturere twa Halifan ndetse na Solan mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Erbil. Ibitero bivugwa ko zateje inkongi z'umuriro zikomeye mu turere dukorerwamo ubushakashatsi no ku nkengero z'utwo turere. Ni mu gihe kandi impuguke zikomeza kuvuga yuko hari ibikorwa bimeje kuba muri kara karere bishobora gutera ibyago bidasanzwe. Uku kwiyongera kw'ibi bikorwa kubaye nyuma y'ikigereranyo cyatanzwe na Al Mayden bivuga ko Washington imaze igihe ishyira igitutu ku bayobozi bo mu karere ka Kurdistan muri Iraq kugira ngo bifatanye na Amerika muri intambara barwanyamo Iran. Gusa Abakurde bagira ubwoba. Raporo avuga ko ubutegetsi bwa Trump bwaburiye abayobozi b'Abakurde ko kwanga gukorana bishobora gushyira mu kaga gahunda za politiki n'ubutegetsi bisanzweho mu karere. Iran kandi yaburiye abayobozi b'Abakurde ibaburira kwirinda kwivanga muri aya makimbirane cyangwa gushyigikira ibikorwa by'amacakubiri cyangwa se kurwanya leta ya Iran. Umunyamakuru wa Al Mayden avuga ko Iran yaburiye ko uruhare urwo arirwo rwose mu ntambara rwatuma igisirikare gitabara mu buryo butaziguye. Raporo yakomeje ivuga ko Iran yateye ubwoba kizongera kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu karere ka Kurdistan muri Iraq niba ubuyobozi bw'Abakurde bugize uruhare muri iyi ntambara ngo bagabe igitero gikomeye cyane ku ngabo za Iran cyangwa se ku basirikari ba Iran. Kuri Tehran, ikibazo cy'Abakurde ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano w'igihugu. Imwe mu mitwe myinshi y'abarwanyi b'Abakurde bo muri Iran ikorera mu birindiro biri mu gace ka Kurdistan muri Iraq Erbil. Iran ishinja iyi miryango gushyigikira ibikorwa by'amacakubiri n'ibikorwa byo kurwanya leta, kandi yagiye yibasira ibirindiro zayo ikoresheje ibisasu bya misile, indege zijya pilote n'ibisasu by'imbunda byambukiranya imipaka. Mu ntambara yamaze iminsi 40 iherutse, Iran bivugwa ko yateye ibisasu bya misile na drone bigera kuri 700 mu karere ka Kurdistan. Ibi bikaba bishimangira ihindagurika ry'ikirere cyangwa se ihindagurika ry'ibikorwa byambukiranya imipaka, imwe mipaka ikomeye cyane mu burengerazuba bwo hagati. Hanyuma nk'uko bigaruka mu majyaruguru ya Iraq, impinduka cyangwa se iriturika rikomeye cyane ryahabaye kavuga ko ryaturutse kuri Iran. Ni isomo ngo riri gutangwa ari guherezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine n'abo Bakurde ngo bashaka kwishyira hamwe bakagaba igitero kitoroshye cyane kuri Iran kugira ngo Iran bayice intege, kandi bano Bakurde baramutse bateye Iran bagafata ubutegetsi bwa Iran ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zibonye abanyekorwa beza
bo mu karere kuko abakurudi basanzwe baziranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse banakorana. Amerika ngo icyo yashakaga kuvanaho IRGC yabikigezeho, yayiva nk'ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran gacyo ubutegetsi buyumvira. Pahlavi nawe ni umwe mu bashobora guhita bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gufatanya n'abakurudi kuyobora igihugu cya Iran. Nyamara ariko nubwo ubwo bushake Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibugaragaza, nanone kubona uburyo bwo kuva muri ayo makuba cyangwa se ukubona uburyo bwo kurangiza ibyo bibazo biracyagoranye cyane, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamya neza cyane ko nazo hari uburyo zo gukurikirana, ariko zigasanga leta ya Iran iriteguye ndetse no kubahana ku rwego rutangaje, ikanabakoza isoni da Rwanda mpuzamahanga, aho uyu munsi ibihugu byinshi byatangiye kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika imboga mu menyo. Bate cya gihugu gitinyitse nk'uko Trump abivuga, hari igihugu giciriritse bishoboka cyane kwibasira, kandi bakaba banarasa ingabo zabo na za ndege zabo zitwaga invisible zikaba zatangiye gushyirwa hasi n'igihugu basuzuguraga ngo ni Iran kidafite ubushobozi bwa kirimbuzi, ahubwo gifite ubushobozi bwo kurimbura. Utagira ubushobozi bwa kirimbuzi ukagira ubushobozi bwo kurimbura, nabyo ni ibindi bibazo kuba muhanganye, nkubeshye se ya ni ibyanyabyo. Hanyuma usibye ibyo nanone bigarukaho cyangwa se ibyo biri kuvugwa kuri urundi ruhande, hari indi nkuru iri guturuka muri Iran ibwirwa igihugu cya Ukraine cyiyemeje nacyo kurwana na Russia, ariko mu minsi ishize cyarashe ku bwato bwa leta ya Iran bwatukaga mu gihugu cy'Uburusiya, maze bitera igihombo gikomeye cyangwa se bitera ibyago byinshi ku buryo budasanzwe, aho byaje gutera ihungabana ridasanzwe no kwibaza uburyo urugamba rushobora kuzarangiramo, uko Iran yavuze yuko ibi ngibi ari ibikorwa bibi cyane byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibikorwa zakozwe mu buryo butari bwiza. Rero kuri iyi nshuro igihugu cya Iran kirimo gukurikirana akantu ku kandi, ariko usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa n'abahanganye nazo, iki gihugu cya leta ya Iran cyangwa se Iran iravuga ko yarakariye bikomeye cyane igihugu cya Ukraine cyarashe ku gihugu cya Iran ku bwato bwabo bwaturukaga mu Burusiya, bwato buzanye ibicuruzwa muri Iran, maze leta ya Iran ikaza gutungurwa n'igisasu cyaturutse kuri Ukraine bakarasa kuri ubwo bwato. None Iran yarayibwiye iti mwebwe mutanga indishyi ku byo mwangirije, ntabwo dushaka kugira ngo intambara ikomere. Iran ikimara kuvuga icyo Ukraine ngo ibizumve ishwi igira ngo rero birarangira aho ngaho. None bibaye ikibazo gikomeye cyane, aho Iran ivuze ko igiye kwihaniza bidasanzwe. Nibisasu byaturikiye ku cyambu kiri hagati mu mazi ya Caspian Sea, aho ingabo za Iran zakoreshejwe cyangwa se zakoreye ibikorwa bibi cyane byo gushotorwa, hanyuma Iran igatangaza yuko izihorera bitewe n'ibyo bikorwa byabereye muri Caspian ubwato bwabo bwitwarenga ibicuruzwa bya gisivile, niko bavuga. Ibyo rero bikavuga ko bigomba kuzana igihano. Nyuma y'iminsi mike Ukraine igabye icyo gitero ikoresheje imisile zabo ku nyanja ya Caspian, bwo Kyiv yasabye imbabazi Tehran. Gusa ukuntu imba ari n'ukuri n'uguhuzagurika gukomeye cyane kwa Volodymyr Zelensky nyuma yo kwirata ko yagonze ubwato bwa Iran ku bushake. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha mu kiganiro k'itelefone na mugenzi we wa Iran Abbas Araghchi yasabye imbabazi kuzabaye, avuga ko igitero kitari kigambiriwe kandi ko cyaturutse ku ikosa ryakozwe nk'uko byatangajwe na Al Mayadin. Sybiha yanagaragaje ko gutangaza kwa Zelensky ku mugaragaro ko ubwato bwa Iran bwari bwagabwe igitero ku cyo yise igikorwa cyatekerejweho neza mwimurikagurisha cyangwa se mu gikorwa Ukraine yahise ikora agashyira hanze. Perezida Ukraine yari yatangaje ko Ukraine izagaba ibitero bya rutura ku Burusiya Kirove ya Tenaberg ndetse n'agace nyirizina ko mu Burusiya ka Rostov. Gusa Perezida Ukraine yagize ati twabonye umusaruro ukomeye cyane mu bitero byabereye kure mu nyanja ya Caspian, harimo amato yakoreshejwe mu bicuruzwa bya gisirikari birimo ibituka muri Iran ndetse n'ubwato bw'intambara. Murakoze kuri ibisubizo mwahaye bari abashenzi, nishimwe kuri Ukraine. Niyo magambo Zelensky yavuze nk'uwishimira cyane ko barashe ku gihugu cya Iran cyangwa se barashe
ku buryo bukomeye cyane ku bwato bwa Iran bwari butwaye ibi bicuruzwa bivuga ko ari ibya gisirikari bituruka mu gihugu cy'Uburusiya cyangwa se biva muri Iran bijya mu Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuzweho amagambo akomeye na Ismail Baghai, ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, aho yagaragaje neza ko ibyatangajwe na Zelensky bigomba kwakirwa na yombi, kandi yabitangaje azi neza icyo avuga. Ubwibza akwiriye kuzirengera amagambo yavuze ayivuga ku gihugu cya Ukraine, ku gihugu cya Iran, nkavuga yuko ari bo bafite ubushobozi bwo gutera igihugu cya Iran uko bashaka. Baghai yagaragaje amagambo agira ati: ntushobora kwemeza ko uburyo bwo kwamamaza ibi bibi bigakunze guhindura abantu kubera kugaragaza uruhare rwawe Zelensky we, ntabwo kwerekana uburemere bwanyu mu bipimo mpuzamahanga bizakomeza kuba kuri urwo rwego. Reka da, ingaruka zabyo ahubwo ubwo ntizizigera zigaragara kuri twebwe, ndetse n'ingaruka zabyo ku karere kose mwagizemo uruhare. Uyu nguyu ni bwana Ismail Baghai uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Iran, wagaragaje yuko kwivuga kwa Zelensky avuga yuko bagabye igitero kandi bari gukora akazi gakomeye ntacyo bizahindura. Nk'uko raporo ya Al-Mayadeen bivuga, Sibiha we abinyujije ku bahuza yavuze ko Zelensky ubwe yizera ko iryo tangazo ryari kuba ryiza kurushaho iyo atabikora. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ashimangiye ko Ukraine intambara yabo yari igamije kurwanya Uburusiya gusa, kandi ko Kiev idashaka ko Iran igira uruhare muri iyi ntambara mu buryo butaziguye, cyangwa se badakeneye ko Iran yinjira muri aya makimbirane, ntago wayitumiye. Nk'uko raporo ya Al-Mayadeen ibivuga, Alachi yemeye kwakira ubutumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Sibiha, ariko abinyujije mu bahuza b'ingabo no kwibasira ubwato bw'ubucuruzi bwa Iran byafatwaga nk'icyaha, kandi ko bidashobora kugenda bitabonewe igisubizo. Raporo ya Times of Israel yavuze ko Iran yatekereje ku gisubizo cya gisirikari nyuma y'igitero cya Ukraine mu nyanja ya Caspian, kandi icyo gisubizo kigomba gutangwa. Iran yahise ibwira Zelensky yuko bagomba kwitega igisubizo apana iby'imbabazi. Basabye imbabazi babyumvise, ariko igisubizo cyo ntabwo kizabura. Muri make cyo ngo Iran itazakorana gukomeza iyo ntambara ngo bayigire kururu, iyo ntambara yamara igihe kinini, ariko kubayo igisubizo kizabaho, byo kizabaho nta kabuza, nta n'uzagikumira. Iran yarangije kugitegura igisubizo agomba guhereza Ukraine bitewe n'uburyo yihaye gutera ku gihugu cya Iran ku bwato bw'ubucuruzi bwabo. Ntacyo Iran yabatwaye, bakurikije ngo ubusabe bwa Isirayeli bakarasa kuri ubwo bwato. Kubw'ibyo rero nabo bagomba kwirengera ingaruka zabyo. Mokhtaba yatimbuye CIA yisanga iri mu marira CIA. Amabanga Bwana Mokhtaba yakoresheje ni ayahe? Ayatollah Mokhtaba Khamenei yabaye umwe mu bantu b'ingenzi cyane badasanzwe muri Burasirazuba hagati mu gihe Donald Trump arimo gutekereza ku gikorwa gikurikira cyo kurwana na Iran. Urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad na mugenzi warwo CIA wo muri Amerika barimo kugerageza kugira ngo bakurikirane umuyobozi mukuru wafashe ubutegetsi muri Iran nyuma y'urupfu rwa se Ayatollah Ali Khamenei. Ariko ikibazo gikomeye kuri izi ntego z'ubutasi zombi nuko uwo bagamije gucecekesha yicecekeye. Nk'uko Times of Israel ibivuga, Mokhtaba Khamenei asa nkaho atafata telefone cyangwa ngo akoreshe mudasobwa igendanwa mu gihe cy'iminsi igera ku 150 yose, ntago wapfa kumenya ngaherereye. Bivuga ko yabacumbikiye mu bwihisho bunini. Amakuru avuga ko isura ye ngo yangiritse kubera ibikomere yatengo n'igitero cy'indege cyahitanye se, ariko nawe ugeze mubona. Kugira ngo bakurikirane rero Ayatollah Ali Khamenei, Israeli na Amerika bakoreshaga amayeri yose yo kuri internet, harimo no gukoresha kamera zo mu muhanda muri Tehran kugira ngo babone imodoka zakoreshwaga n'abarinzi bo wahoze ari umuyobozi mukuru n'abamufashaga, maze byubaza kubikurikirana baramumenya aho aherereye, baramutimbura. Ndavuga Ali Khamenei. Kwano banga ryateguwe ikigo cy'umutekano cy'igihugu cya Amerika CIA na NASA hamwe n'ishoramari rya Israel rizwi nka Unity 8200 yagaragaje aho Khamenei n'abayobozi be bakuru ba gisirikare n'abashinzwe iperereza bari umunsi wabarasaho bose bahise bicwa. Nk'uko Times of Israel bivuga rero, haracyayeho abantu bo mu muryango w'ubutasi bizera ko Mokhtaba Khamenei ashobora kuba yarapfuye, kandi ko ingabo zindi minwe matwara za Kisilamu cyangwa se IRGC
zishobora kuba zibeshya ko yarokotse kugira ngo zemeze intambara yazo na Washington, ariko none kubahakanya bikagorana. Mojtaba ntago agaragara, mbese ategeka nk'umuzimu, ntawigera mubona kuri ekara, ntawigera mubona muri rubanda. Mojtaba Hussein Khamenei nimba nariho ntabwo bazaherereye. Iki kikaba rero igikorwa gikomeye cyane cyo gutikura ku mutima wa CIA no kwibaza uburyo bazahangana na Khamenei batazi yaherereye, batazi naho abarizwa, batazi nk'ibyabamo, bikakomeza kuba abantu isereri. Gusa ariko gutekereza ko IRGC yabeshya ko Khamenei yaba atariho, babitekereza bashikiye cyane ukuntu atagaragara, ariko bareba amahame iri kugenderaho IRGC bakabona yuko IRGC itagenda ku mahame ameze gutyo nta muyobozi w'ikirenga bafite. Nkuko raporo ibivuga, Mossad irimo gushyira imbere imbaraga zayo ku rwego rwa Mojtaba Khamenei ndetse n'aho aherereye. Rami Igla uza n'umuyobozi w'ishami rya Mossad yabwiye Times ati ikibazo kuri CIA ni kimwe twigeze kugerageza gushaka no kumenya abantu bafashwe bugwate muri Gaza. Ubutasi bwa Isirayeli bwagenzuraga Gaza yose, buri bwiherero bwari bwarakozweho amaperereza kugira ngo tumenye aho bafungiwe, ariko ntabwo twigeze tubabona. Hari ukwishingikiriza cyane cyane ku ikoranabuhanga kandi ntabwo byari bihagije ku bantu nyabo. Ubwenge bw'abantu burahambaye. Mojtaba ashobora kuba nawe adakoresha telefone, ariko niba kiriho afite ubundi buryo bwo gutumanaho n'abandi nk'udupapuro duto, bakoresha imirongo se wenda myinshi y'ubutumwa bujyanye naho bashaka kubwohereza. Igla yavuze ku ihigwa ryakozwe na Amerika ku bitero byo ku ya 11 Nzeri, aho muri CIA bakurikiranye umuyobozi binyuze mu butumwa bwe yatangaga. Igla yavuze ko uburyo bwonyine Mossad nayo yari ifite bwo kugera kuri Mojtaba Khamenei kwari ugushaka umukozi wamuvugishaga. Benshi baribaza niba abakozi ba Mossad bakurikirana abagize ubuyobozi bwa Iran kugira ngo bakurikirane Mojtaba. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko yakimaze amasaha 2 n'igice ari kumwe n'umuyobozi mukuru ngo wakomeretse nk'uko abivuga, ariko akavuga ko ubu ngubu ameze neza. Igla yanze ibyo Pezeshkian yavuze, akomeza avuga ko perezida wa Iran atigeze abona Mojtaba. Ukurikirana amagambo yavuze, Avina Abraham wahoze ari Lieutenant Colonel muri Mossad yavuze ko Iran yakoreshaga abantu babiri kimwe na Saddam Hussein. Abraham yakomeje avuga ko Mojtaba yagumye ahantu hatandukanye kandi abantu bari bashinzwe umugaburira bagenda bahindurwa, ariko aba bantu ngo ntibazi niba ibyo batanga bigera kuri Mojtaba nyawe cyangwa se ari undi. Raporo ya Times yanagaragaje abaturage ba Iran bashakaga kubona umuyobozi wabo mukuru utari warigeze no kwitabira imihango n'umwe n'umuhango wo gushyingura se ntagaragare. Ese birashoboka kugira ngo aho muri abaturage ba Iran Mojtaba ashobora kwandika ubutumwa bwe bwite? Raporo niko yibaza. Gusa ariko Mojtaba asa no kuboneka ko nta kintu ngo kuvuze. Icyo barimo gukora nicyo cy'ingenzi, no kurwana n'umwanzi bakamutsinda, no kurwana na haduyi bakashyira ku ruhande, bagatekanisha Iran yose uduce twose tukamwe amahoro. Na ivyo kuba Mojtaba agaragara cyangwa se atagaragara kuri bo babona ntacyo bivuze, kandi babona nta kintu kimwe byamara kuri iki kibazo cyangwa se kuri intambara ikomeje kuri Burasirazuba hagati. Niko benshi bakomeje kuvuga. Repubulika ya Kisilamu Iran ikurikije politiki y'umuyobozi mukuru akaba n'uwahoze n'uwakoze impinduramatwara Imam Sayyid Ali Khamenei, ngo yashyize uburyo bwo kurengera abarwanyi barenganijwe kandi bakomeye nk'ingamba ze zikenze, kandi yashyize ku ruhande ubusugire bw'ubutaka bwa Liban no gukuraho burundu andi mabwiriza y'abazioniste ku butaka bwa Liban nk'imwe mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho. Iyo Mojtaba nawe akakomeza mu kirenge cya se cyo kurengera ubusugire bwa Iran ariko n'ubusugire bwa Liban. Ibi byose gakomeza kubangamira Isirayeli, ari mpamvu bavuga bati twishe hari wenda Mojtaba byashoboka ko abantu bose afite imijinya twatubamaze hagasikira abantu dushobora kumvikana nabo. Naho nimba Mojtaba kiriho, Benjamin Netanyahu ntago azamara kabiri bazamwivugana, dasigara agenda muri Amerika bucece nk'igisambo. Kandi ikindi ntago tuzagira ku ntego zacu. Mojtaba ubwe azarwana n'umwiyahuzi uri kuhorera se n'umwana n'umugore we na nyina ndetse n'abandi basekere bakuru muri Iran. Kubwizo rero dufite ibibazo. None no kumubona rero kari isereri biragoye. Mojtaba yabakubise icy'umutwe CIA na Mossad basa nk'ababaye George Banete uri kujya guhiga umuparakomando. Babeshya si
none kugeza amagingo ntibaramenya aho aherereye, ntibamenya uko abayeho, byose byarabacanze. Kamujyane mu Burusiya ho gatoya. Uburusiya bukomeje kubwira abanyaburayi bari gufasha Ukraine muri iyi ntambara ko bari kurushywa n'ubusa, kuzatsinda runo rugamba bizagorana cyane. Ni Vladimir Putin ukomeje ibikorwa bye bya gisirikari ku gihugu cya Ukraine, ahagaragaza neza ko gahunda zabo ari ukurangiza ubunazi bwo mu burengerazuba bw'isi bwari buje kwegera igihugu cy'Uburusiya. Moscow yereje ubutumwa bukomeye cyane, bukomeye ariko ku ntambara Uburusiya burimo na Ukraine, aho bashyigikiye cyane aho Ukraine ishyigikiye cyane n'intwaro zo mu burengerazuba bw'isi. Mufasha wa hafi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin akaba n'umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya Dmitry Medvedev yavuze ko Uburusiya busigaranye inzira imwe gusa ari yo gutsinda muri Ukraine. Nkuko Medvedev abivuga, ikintu kirenze ibyo cyashyira ubuzima bwa leta y'Uburusiya mu kaga ni ukudakora ivyo. Kubera ko intambara itararangira, Medvedev yongeye gushinja ibihugu by'Iburengerazuba gukoresha Ukraine nk'intwaro yo gusenya Uburusiya. Muburo watanzwe na Medvedev ubwo yabwiraga abanyapolitike bakiri bato mu ihuriro ry'urubyiruko rushinzwe gusobanura ibintu, Medvedev yatangaje ko inshingano rusange y'Uburusiya ari ukurinda igihugu, anashimangira ko uburyo bwonyine bwo kubikora ari ukugera ku nsinzi mu gikorwa cya Moscow y'isi ibikorwa byayo bya gisirikare byihariye muri Ukraine. Yavuze ko Uburusiya burimo guhangana n'igitutu kidasanzwe, agaragaza ibihano bikomeye by'ibihugu by'Uburengerazuba bw'isi no gushyira mu kato igihugu cy'Uburusiya. Ariko Medvedev yavuze ko izo ngamba ari igice gusa cy'ubukangurambaga bunini cyane. Nk'uko rero abivuga, ibihugu by'Uburengerazuba byamaze imyaka myinshi bigerageza ngo guca intege Uburusiya, kuko ngo budashobora kwemera icyo yise igihugu gikomeye kandi kigenga cyangwa se kigenzurwa nabo. Yashinje za leta z'Iburengerazuba guhindura Ukraine nk'ikintu cyo gukomeretsa Uburusiya. Avuga ko amakimbirane arimo gukoreshwa nk'igikoresho cyo gusenya Moscow. Ayo magambo asubiramo igitekerezo cya Moscow cy'uko kwaguka kwa OTAN ku mipaka y'Uburusiya ngo ni icyifuzo cya Ukraine cyo kwinjira muri European Union y'uguzi Burayi, ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'Uburusiya kandi itazigera biba. Abayobozi b'Uburusiya bagiye bavuga kenshi ko leta z'ubumwe za Amerika n'ibihugu bifitanyije nazo barimo kurwana intambara y'ubuvugizi n'Uburusiya. Bivuze ko mu rwa Ukraine inkunga za gisirikari n'imari. Medvedev yavuze ko nyuma y'iminsi mike Perezida Vladimir Putin agejeje ubutumwa bwe bwite ku bashinga amategeko b'Uburusiya, yabwiye yuko ibyo Amerika n'abari bari gupanga bizabapfubana. Putin atangaje ko agatsinda abaturage b'Uburusiya. Avuga ko inzego za politike n'igisirikari bari gukorana neza kandi gutanga umusaruro mu bikorwa byose barimo gukora byo kurwanya urwo rwango. Yanavuze ko abarwanya Uburusiya bananiwe gutsinda Moscow ku rugamba, none ubu ngo bakaba barimo gukoresha ibitero by'iterabwoba. Putin yakomeje avuga ko ibihano byo mu burengerazuba bw'isi bitageze ku ntego yabyo. Avuga ko ibyo bihano byateje ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'Uburayi n'ibindi bihugu byashyizeho ibyo bihano kuruta uko ibyo bihano byagize ingaruka ku Burusiya ubwabwo. Mu gihe kandi intambara ikomeje, intambwe ya diplomasi igaragara, Moscow irimo gusobanura ubutumwa bumwe mu buryo butaziguye. Kuri Kremlin, insinzi ntabwo ikigaragara nk'amahitamo, ahubwo ni ikintu cy'ingenzi ku hazaza h'Uburusiya. Gutsinda iyi ntambara ntabwo ari ibintu byo kuganiraho, ahubwo ngo ni ingenzi, ni ikintu cy'imbere cyane kigomba kwihutirwa. Abarwanya mu buryo rero bukomeye cyane kugira ngo imbere ku rugamba, Vladimir Putin abashimira cyane cyane ko bitwara neza, akanabasaba gukomeza kugira ngo insinzi izagerweho. Tukivuga ku bitero rero kuri gukorwa muri Ukraine ko kiri guhura n'ibitero bikomeye sebo. Ibitero bidasanzwe, ibitero by'imbaraga biri gukabuka ku gihugu cya Ukraine, ku buryo Ukraine nayo ubwayo isa n'iyacanganyikiwe, iri kwibaza uburyo izigobotora bino bitero bikayobera. Nk'ubwo harimo na za misiri zigutuka muri Korea y'Amajyaruguru. Gute Nkuko amakuru abitangaza, Uburusiya bwagabye kimwe mu bitero bikomeye cyane byahitanye abantu benshi mu Burusiya mu ijoro ryose ku mezi yose ashize. Ni misiri imwe yateye ubwoba cyane muri iyi ntambara aho iri kubera. Ibaye nyuma y'uko abantu bagera kuri 12 bishwe, abandi bagakomereka mu bitero by'indege by'Uburusiya kuri uyu wa kane. Perezida Ukraine Zelensky yasohoye amakuru y'igisasu avuga ko Moscow yakoresheje kari ibisasu bya misiri bya Korea ya Ruguru mu gihe cy'igitero. Muri video, Volodymyr Zelensky agira amagambo atangaza agira ati, ni Volodymyr Zelensky aravuga icyo yabonye ku Burusiya.
ati abarusiya bakoresheje misile yaturutse muri Korea ya ruguru ku nshuro ya mbere mu gihe kirekire. Ibyo ni ibyavuye mu bushakashatsi bw'ibanze. Birumvikana ko hazaba ubundi busesenguzi bw'abahanga kandi byose bizagenzurwa, ariko kugeza ubu ni ibitero za Korea ya ruguru. Ihuriro rya Moscow riza n'ubutegetsi bw'abasazi ba Korea ya ruguru kubw'inyungu za misile, kubw'inyungu z'umutwe wa Korea ya ruguru hano mu Burayi ku mipaka yacu, kugira ngo bice abana bacu bo muri Ukraine. Bumvikana ko abantu benshi ku isi bamaganye imyigaragambyo y'iki gitero. Hari abantu benshi babajwe n'urupfu rw'umuntu uwo ari we wese. Ibihugu by'i Burayi byavuze byinshi ku gisasu cya misile cy'Uburusiya cyagurutse mu gihugu cya Pologne kigaturikira ahantu runaka mu murima hafi ya Lublin. Icyakora icy'ingenzi cyane si muwe gusa zo kubacira urubanza, ahubwo ni ibisasu byo mu kirere bakomeje gukoresha. Ese koko ubwo bwoko bw'igitutu ku Burusiya nibwo bushobora guhagarika iyi ntambara y'Uburusiya idafite ishingiro, ibitero byabo byo iterabwoba bigahagarara? Iyi ntambara yashoboraga kuba yararangiye kera cyane, ariko Putin ntabwo abishaka. Arashaka intwaro muri Korea ya ruguru cyangwa ahandi ahantu hose ku isi nko muri Iran, akazizana nk'ikintu cyo kudukubitisha. Ikintu cyose cyo gukomeza kurwana, gukomeza kwica. Ni Zelensky uvuga yuko Uburusiya buri kuza tuna misile, ariko nawe arazihabwa. None abanyamerika n'abanyaburayi nta muha misile. Buryo munyaziro ndi koko ngo ntabwo yifuza ko Uburusiya bugira misile zo kubatikura. Zelensky yavuze ko nibura uturere 10 twa Ukraine twagabwe igitero, amasasu menshi, kuko by'ubucuruzi ko remezo byose bigasenywa. Mu butumwa yanditse kuri Telegram, Alexander Hanja, umuyobozi w'ingabo z'akarere, yavuze ko mu gace ka Dnipro igitero cy'Uburusiya cyahitanye abantu 6 gikomeretsa 10. Hanyuma kandi nanone mu buryo busa nk'ubwo ikoreshwa ry'izi misile zihambaye zo muri Korea ya ruguru ngo ryaba rihuye n'uburyo Uburusiya bwagiye bukoresha misile nyinshi nka Iskandar N9M23D ishobora gufatwa gusa n'ibikoresho by'ingabo zigwanira mu kirere byakozwe na Amerika Patriot byonyine. Ngari nabyo bishobora kugira wenda umumaro bitanga nk'uko bitangazwa, nk'uko amakuru turuka mu gisirikare abitangaza. Nk'uko Reuters nanone bivuga, radari zo muri Ukraine zari zafashe ipine ebyiri za misile zirasa misile za KN-23 na KN-24 muri Korea ya ruguru. Izo zoherezwa ziguruka rero mu kirere cya Ukraine zerekeza mu gace ka Lviv mu gihe cy'igitero cyabo. Inzira ebyiri za radari zisanzwe zigaragaza ko hari ibisasu byarashwe nk'uko byatangajwe, yongeraho ko hari ahantu haturikiye ibisasu bikomeye bitazwi. Abashakashatsi ngo bagomba kwiga ku bice bya misile byabonetse aho igitero cyagabwe. Umunyamakuru yabwiye Reuters ko yizeye neza ko ari misile ya Korea ya ruguru ariko yakoreshejwe. Uburusiya bwatangiye kurasa ibisasu bya KN-23 na KN-24 bya Korea ya ruguru muri Ukraine mu mpera za 2023, aho ibisasu bya Korea ya ruguru bifite umutwe munini w'intambara bitererwa kure kurusha misile Iskandar M y'Abarusiya. Nubwo bitavugwaho rumwe, ingabo za Korea ya ruguru zisaga 14,000 zarwanye hamwe na bagenzi b'Abarusiya mu karere ka Kursk bahanganye n'ingabo za Ukraine, barabatikagura. Abanya-Ukraine bataha batagikoza amaguru hasi, birangira abanya-Ukraine bahaburiye ubuzima, ariko binavuga ko abasirikari ba Korea ya ruguru 2,000 bahapfiriye, mu 14 bagiyeyo. Abasirikari 2 barakomereka, abandi bafatwa ari imbohe. Ikinyamakuru The Guardian cyatangaje ko Zelensky yavuze ko Pyongyang yari irimo kwitegura kohereza izindi ngabo zijya ku 30,000 mu Burusiya kugira ngo zijye gutanga renfort ku gihugu cy'Uburusiya. Birumvikana cyane cyane ko intambara irimo imbaraga zikomeye cyane zikomerezwa mu isi. Niyo mpamvu kuvuga ngo izarangira gute bikomeza gutera benshi kwibaza byinshi. Nanjye ni iminsi imbere izabitubwira, none nkubeshye dutegereze. Ugubwe neza, amahoro kandi weekend nziza.